Udruženje defektologa je po drugi put organizovalo dečiji festival u okviru proslave Međunarodnog dana porodice, u stvari u okviru proslave Međunarodnog mjeseca porodice, mjeseca juna. Udruženje defektologa ima za cilj zdrav razvoj prije svega djece. Znamo da su nam djeca zarobljena, naročito kada je vrijeme raspusta, iza ekrana, ispred ekrana. Mi smo htjeli da danas posvetimo djeci cijeli dan u ovom našem čarobnom svijetu gradskog parka. Organizacija teče odlično, tek smo negde na početku dana, već smo otvorili festival, trenutno se dešava iza nas umetnička radionica, nakon toga se kreće Sportland i Maštoland i Muzikoland, tako da mi smo zaista zadovoljni, volimo što su deca ovde danas, volimo to što su se vratili korenima i što jednostavno uživaju u prirodi koristeći svih 5 čula da izrazi i podrže njihov razvoj. Sam dečiji festival je pre svega osmišljen od strane dvije moje koleginice, Emele Koničanin i Mejre Gusinac, dva divna defektologa koja su svoju mladost i rad posvetili upravo pravilnom razvoju naše djece. Naravno, ne bi mogli ništa da uradimo bez podrške grada Novog Pazara, koji je jedan od glavnih pokretača ove aktivnosti i prosto grad, vi sami znate da grad ulaže u djecu i u sve aktivnosti koje prate pravilan i dobar razvoj djece. Cilj je bio ovog festivala da deca uživaju malo u prirodi, da se druže, da budu bez telefona, bez tehnologije i vidim da je odziv stvarno velik od dece svi uzrasta. Znači od male dece od godinu dana do dece školskog uzrasta pa i do tinejdžera, jer imamo ovde i aktivnosti za tinejdžere i veoma mi je drago i veoma sam srećna što je ovakva atmosfera, što su deca vesela, što se raduju, što skaču, što se igraju sa bojama, sa rukama. To je u stvari cilj da malo osete život van tehnologije. Imamo preko 50 radionica za djecu koje su osmišljene od djece za djecu. Od studenta, vaspitača, psihologa i učitelja su umjetničke radionice koje će biti u uvodnom dijelu programa, a posle toga od sportskih udruženja, Sportskog saveza i raznih klubova sa teritorije grada Novog Pazara imamo igre koje su pre svega za razvoj fine i krupne motorike. Takođe, osnovci su nam priredili par predstava, tako da na ovom malom prostoru imamo cijeli program koji služi za razvoj djece. Pa ono što smo mi mogli da zaključimo i kad bi pitali, kad ih sad pitamo kroz park, svi su prezadovoljni, svi su oduševljeni što se ovako nešto dešava u Pazaru i što je već od ove godine to postala možda i neka tradicija. Imamo određene sponzore koji su tu da podrže sve naše aktivnosti uglavnom i ovim putem im se stvarno zahvaljujemo. Takođe gradu Novom Pazaru kao i kulturnom centru koji stoji iza ovog projekta. Evo, ovo nam je druga godina, videli smo šta smo mogli prošle godine da unapredimo, to smo ubacili ove godine. Za narednu godinu nakon festivala ćemo tačno znati šta da se ubaci, šta da se izbaci, ali jedno je sigurno, najbitnije nam je da podržimo dečiji razvoj i da su deca naravno srećni.